Ibihe byiza Amerika na Iran byakajije umurego mu bitero. Trump ashinja Tehran gukomeza guhungabanya umuyoboro wa Hormuz. Tariki ya 8 Nyakanga 2026 umwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran wakomeje gufata indi ntera nyuma y'uko impande zombi zongeye kugirana ibitero no guterana amagambo. Igihe Perezida wa Amerika Donald Trump yari yitabiriye inama y'umuryango w'ibihugu by'Uburayi na Amerika NATO. Nk'uko byatangajwe n'umwe mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yafashe icyemezo cyo kongera kugaba ibitero nyuma yo kutishimira ko umuyoboro wa Hormuz unyuramo igice kinini cya peteroli yoherezwa ku isoko mpuzamahanga wari ugifunze. Uwo muyobozi yavuze kandi ko Iran yakomeje kwibasira amato yanyuraga muri uwo muyoboro. Ibintu byabaye mu gihe Trump yari mu nama ya NATO. Ku butaka bwa Iran, abaturage bagaragaje ko bumvise ibiturika bikomeye mu byambu birimo Bushehr, Bandar Abbas na Sirik. Mu gusubiza ibyo bitero, ingabo zirinda impinduramatwara ya Iran IRGC zatangaje ko zagabye ibitero ku birindiro by'ingabo za Amerika biri muri Kuwait ndetse na Bahrain. Perezida Donald Trump yatangaje ko Amerika izakaza ibitero kurushaho mu gihe Iran yakongera kwibasira amato anyura mu muyoboro wa Hormuz. Yanavuze kandi ko abona agahenge kari kavuzwe mbere katagifite agaciro. Ku ruhande rwa Iran, umuvugizi mukuru wa leta yavuze ko igihugu cye kitazihanganira ibitero gikorerwa, anashimangira ko kizasubiza ku gitero icyo ari cyo cyose cyagabwaho. Yongeyeho ko gufungura umuyoboro wa Hormuz bizashingira ku byemezo bya Iran aho kuba ku gitutu cyangwa ku iterabwoba rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasesenguzi bavuga ko gukomeza kwiyongera kw'amakimbirane hagati y'ibihugu byombi gukomeje guteza impungenge ku mutekano w'umurasirazuba bwo hagati no ku bucuruzi mpuzamahanga, cyane cyane ubushingiye kuri peteroli inyuzwa muri uwo muyoboro.